Etiele tukoitha twaki Weru TV there chero yele mo yore yokethira yu munene buru yoteria kuoneka kathe tune Kamumiro turegeti nyo kinyama turene kendo tima na wocho kiria nkathu na kinyo kenanira no tuboite na batu ikinya kwa kinya kile miaka 10 ya utangazaji bo Weru na uma tukwa Jumapili tuketha tukuretera manto yangi ya Meru modio hoteria kuona na kinya tuyututweru tukethira tukia kiriwe tuko mwanja kiri kiumia ndene ya utangazaji bwa Weru TV. Gavana Meru Mutuma twethingirwari na likithitie kubata mbaru thirikari ya William Ruto na kwa state launch no mwanka ya kwe nkunga na rete ya Meru bakenda kurongoshwa bage ya uteaniria mirandi ya bata bwa kibo bwaro ya rais kieni kiandege Kinya kieni kia gofu ni vikushirite maoni mwanya na tukorwa retu kure maoni yaku na yele kure wakwa komirandi hita na bere kwa na bazwe kethira kithoma tumitishia kuya na tukodura ndite kirinteto cia Weru thaithatu Yareto kudhurania kirinteto cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Mabrahe mwezia ukare Kamero Gavana Mutumaki ukekanya kuringira thirikari ndebe Mathiko ya baraborore Kamwembe ko bwithe karuare hakari bakienda Kyoto kuoneka Safara yo kongwira miaka 10 ya Weru Kinya County ya Tharaka Nithi Arimi bambira kwa Gavana Mutuma kanya mwankantu kwa Jumatano abunja mbundi ya miraka na bete koti Mwareto mathithio ni Purity Richard Makurutu Mana kende mrongweleru nguro murandi yu Meru Youth Service ruarine bekiri thumbi kia thonekira kiukujidi ni Gavana Meru Mutuma ntwethingia na mabisa bangi thirikari na yawe arito baba mwenende paeta kubuithia kosi mwanya nare mwari nyuma ya ungibu wete mubango yuchokete kumanina ngwataniro ire kujidia tiati ka Gavana na MCA ba Meru Mutuma nongelete kuwa batirungika wa kibwaro ya rais mwithone wa nkunga murandi yojorete maoni kulani kuma kiria Meru akiuria Meru batetikire kunogoshwa batianiria mirandi ya Itomi Raymond Mwenda na Debotie Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma ntwethingia na utongoretie mambura yo ikirwa nthumbi kwa ikundi kia bitano kia Makurutu ba Meru Youth Service kia kibuithirito kia nine kia Itoro. The parade discipline has been maintained by Regiment Sergeant Major Doreen Kindi. Akiereka itaka mambura yau, Gavana Mutuma na wete state lodge ya kwa Meru yere Nairobi akiongela kuwa miterere ya kuina state lodge ya ure ya kwa ikethira ikurwa. President Ruto noe otwetekeria twake state house ere kethirere ya iyere ndene Kenya state house ya na yere Nairobi yeyete wakwa Meru arome na kabaraba nyiri bake yoto goto kindethia nyiro no ntwana bao bena ngwe anabao imandaktare anabao bate kwenda kwethira bakeita nyanki kianine keu batethira be security kianine keu yao anabanka ba hukumia guo batwira state house yega kwa Meru no nto itogoita mete Meru bakire mete kana imete ya ne Meru bandere mete ka imete ya Meru ne Meru bandere mete ka imete ya andere ya Meru Owo gyaka nyumba kenda waka nyumba mundene oku no ita mutekenda waka nyumba no ntwanto baba otoyokia ufala ate to waka state house no nto ito andete mete ito to andere yora yo kethera ywe au nyumba wakwa tweyo ritaitao toita yo mwa to ande mete tano twerita yo mwa state house ya wakwa to ande mete tano ko Gavana Mutuma na baete wira ni arithiberia kiwanda kinene ikiwakwa mitungu akiwa thirikari nene ni yene milioni 300 cia kiwanda kiu. Ere arithi ba ng'ombe kwa wa ndere farmers tunajenga factory ya skule mitungu ambayo tumepewa 300 million na national government
na national government ndio tuwe na chakula ya ng'ombe ama mifugo ambayo ni bei tutaweza kukidhi kama wakulima wa maziwa. And being Meru County, we are the best producers wa maziwa kwa Kenya yote, karibu in East Africa. Gavana Mutuma na wetete miradi ya witi na mbere ya thirikari ya Rais Ruto kinyanĩrĩtie ya Meru ĩrĩa ũkĩria cibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 amona waka bubweru thoko ya gakoro mwene. Maendeleo ya tukubwethia ndene Meru. Meru Teaching and Referral Hospital, out of collaboration with the national government that is represented here by the county commissioner and Mama Justa, who works in the office of the president. Gavana Mutuma na wete ayeta na mbere kuwata thirikari ya Rais Ruto mbaru kumena ni miradi ya Rais Ruto araitia Meru. Sibitari twaewa bilioni 1.9 twaka sibitari yeto ya Mutindwa na iwananjeshi bawaka sibitari era so babwe boke yoka sua ate Ruto nethere areo one time babwe kaboka sua nonto siasa ne biro kuona ke mutongeria toro mwendete nonto ateme yako boyfriend yeku uteme yako girlfriend siasa ne biro kuona na bato tore Meru kwebio to kuona kire thirikari ya Ruto ne tonete bilioni 1 ere waka sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital kiraito murungea were siasa teo chore bwa mwekoro na mukuru keki ya Kenya to mwenere murano keki ya Kenya ni maendeleo ya to kuona tore Raymond Mwenda Nteto cia Weru. Akarika mwimbi ni betite na mbere wite Kyoto ke mwekuru na muthaka boraboro rwentere uko muci bai kwithukirwa pakiaria tongeri bora mubunge wa Chuka ya Bang'ombe Patrick Munene buite batekwelewana ate mwankane ndi uti muntu urawatwa na wikawirane na raba wite batira urababudhiro nyumobu na wikirwa mpine. Nikola Chabari na ripoti ya Keba. Watu wawili kuuawa kwa wakati mmoja ni jambo gumu sana. Kwithikiria kwingi kiriro na akinya augwaja abwingi bojurete kiremoje wa Vivian Nyawera kuma ntereche Kamwembe kuma tariki 21 abaithukiro muji wao nyina gwake auragwa na murutingwe wake omwe na ntugo ye munthiro bakuthika wa ntereche Kamwembe. My lafri matari nani kuuawa. Please na kuomba mheshimiwa Itafini please tusaidie tuone justice. Mabitha ambao kareba kiwa ibathite na mbere na kurutha chonkoni mubunge wa Chuka ya Bang'ombe to Patrick Munene na uthitio ntobobo. Kesi yenyewe iko na DCI na DCI hawajafika hapa na county commander yangu yeye mwenyewe ako na concern sana na hii familia hii na hii maneno ya hii familia. Mnanielewa? Watu wengine wananiambia ati wenye alifanya kitendo wameiona. Sisi hatuwezi sema sahi, lakini mimi najua kazi iko na DCI na ikiisha hiyo kazi tuache. Tumeelewana? Tukuchunguza huyu itete Dibola na David na yetu muishe. Hii familia imewahi piga report Chuka station wakiwa threatened tena na mauaji and it a case that is in record. So tunachunguza nini? How do you investigate something when the culprits and the suspects have not been arrested? What are you investigating? Tupeana ndometu. Hivyo urudishia Muthembo tutioja my friend. Hata kama tunachunguza na ikue si yeye anafaa kuwe ndani tukichunguza hiyo maneno. Kuna bunduki iko nje tu kwa sababu ni risasi ilitumika. So there is a gun that is out. Na tumenyamaza tu. Tunazunguka tunasema we are investigating. Nini tunachunguza? Cherioti ya watu hata ukimbia wainue mikono watakwambia ni nani? Katuko pretend tagate kumenyeka. Munene na erutete na kuga ate kinya bungeni akaoria kiuria kire minister wa manto megio kare bwandeni. The people who murdered these people must be brought to book. Pia tutaachia Mungu, hiyo ni lazima tufanye hapa. Hata saa zingine tunapea Mungu kazi nyingi sana mpaka ya kudili na wauaji. Wacha tudili na wao hapa wafungwe, wakienda jua wachomwe. Lakini hapa duniani wafungwe. Hatuwezi ngoja. Next week bunge tutadebate two things. Na nitaka Mukome na nijibu maswali mbili. Kwa nini hawa suspects ambao wametajwa na community all over hawashikwi, kwani are they above the law? Ya pili, hii police station ya Kamwimbi hakuna mtu alitrainiwa kufanya kazi Kamwimbi. Wacha hiyo talent ya ofisa itumike mahali nyingine, tuletewe wengine. Hiyo talent yao itumike mahali nyingine. Hatusemi mtu afutwe, lakini wacha afanye kazi mahali nyingine.
Ikine hiyo kipawa hata itumike mahali ingine, tuletewe wengine. Kuma Kamwembe Chukegamba Ng'ombe, Peter Nicholas, Chabari. Musafara Yoweri Okongwira miaka 10 ya yuthirite nende yukumandene ya kaunti ya Tharaka Nithi Akari na mashambiki boberu ni bethirite bakiumira bunene okenera moyo na kinya kwa mukira yewa kuma kiri awatimbaru Hweru TV ntuko yakiumetwa Okongwira miaka 10 yo kureta nteto na rato ukundie moyo mwanya nontubwete na batwi ko kaita ka miaka 10 mutugikare na riboti. Nyuma ya miaka 10 ya kwanjirwa kwa Hweru TV kathetune Kamumiru TV eje netre na mbere gutambata rungu monga kwanda nkunyome ya kaunti ya Meru na narua ni ntuko ithatu ya musafara jo Hweru TV na FM jo Okongwira umbani bo arabari ongete thokone mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi ndienda kuona ngere tokeza na kiankadhi cha Hweru TV miaka 10 kaita Hweru TV akariba goko bedra bakiona na gikeno kyao kya gutirimana na tangazaji ba Hweru na bakiuga bo bageta na mbere kumigwatira ta mashabiki bao kenda bakethra bagikongwira miaka mingi nkurukia umbani itokenete sana ni Hweru TV na Hweru FM nego tuliongera goko nitokenagana news ciao nteto ciao na mipango yonde ya Hweru TV na Hweru FM kwera Hweru FM na Hweru TV congratulations on the kinya miaka 10 na bendere nonto batu tuthera twi mashabiki ja Hweru umarukire mwanko tuko na mono news cia the mwanu na cia ithatu anusu na ipindi vya Hweru FM na congratulate Hweru TV na Hweru FM kwa kufika 10 years. Tunawapenda sana na Mungu azidi kuwazindishia baraka. Kambuni mwanyira chethirite ikigwata mbaru TV na kamemeka Hweru beta na mbere kuona kanya kake ga kwendia biashara chao kere mwingi. Solution sako ni sako ya kila mtu. Tuko pale kusaidia wanabiashara, tuko pale kusaidia walimu, tuko pale kusaidia kila mtu. Kwa gubwa kolokerale abwa tuona botekea gubogekera gotweta tweta watwe owawe akwe just a phone call awe atokena twekabago senja ni ameshira tukena twekabago kolania twena institute ya kware nkobo heritage hotel twetera twena courses ya hospitality twena housekeeping twena culinary art twena receptionist na twena food and beverage okethera wena mwana okunja no mbego toriongera akeja nkobo na tutrena na beto twarekio batrain itoba shojera attachment in a 5-star hotel na bo wotenga nito tereka area na itoba kwata njara monga to abashwera ngoge outside Kenya kenerera kwena ogwe ukauga motu ugaraha premium ni ontoka motu kage to kateko thariko na riria wetandukene ukarego mwira kafagara menyatere wana to kumwira wa mwira nkima ugakafagara no tukate thagariko gatina goro igagutuma antu bakaginya kwancha muno nchamba igwitanguge chananya oyo chagwitanguge nya roma kafagara mbere rokere thasta no goro ukojoria ya kiamambi. Mafuko ni mkate mzuri, mkate ambaye tunakula kila siku usubuhi na ni chakula. Ni kweli? Na muendelee na kununua mkate wa mafuko. Atoidea mabati type chionde kumachia box profile gutachia jamani profile chonde iria chonde ukwenda ukalithirwa kulingana na wendi waku na kulingana na measurement ciaku iria wina cio. Raino mabati apart from kwithirwa twina mabati tuthira twina ibinge ja uria kwenda gwikira gypsum tuthirwa twina stands na channels ukeja gwatu bando tukautethia riro kwenda kuiriga ka kitchen gaku still tuthirwa twina rhino fencing still tukautetheria au we tumira pandieje comfortable egago kinga note gukara ugitega onethra ukugia ruko. Tunatafuta wale wafanye biashara wenye wako in agribusiness space. Tunaongea wale watu wanafanya agrovet, wale wanafanya milk depots, wale wanafanya egg depots, groceries na wale wanafanya butchers na pia wale wanafanya horticulture. So tuna move tukiongea na wao tukuelezea wenye tuna support biashara zao. Muthiene kuma kirinja ya Hweru nonkatho akecha mwanya kiria kariba Tharaka Nithi ne kuba mukira na nkero
na gwita na mbere kubaimba gitumitha ijibo kungwira myanke 10 nitugucokeria nkatho mashabiki bonthe ni untu bwa gutugwata ugeni bwatu amukira bwatu enda na kinya gutonia ati babwe ni bwethirite buri etikikwa akire gutigira Weru TV na kinya Weru FM 96.4 ni gwita na mbere gukura na itukuga ibwega muno no tubagwitania na batu rugendo ruru ra miaka 10 na turegeta ndio ngeje mbere ya kiatho gitu gikinene gia ntuku ya kiumia gikungwira ugaruruku bubweru twaromba gwite na mbere gutugwata mbaru wigwa bwinde bugwati ogeni hazandene ya TV yetu bunde bombekete nonto bagwe nonto batwe tutina ogwe tutiomba kwethirwa tukigitaga mibango yonde ira tugitaga gutigira no kumenya kila kitu kiragi gwita na mbere county ya Tharaka Nithi ya Embu ya Meru na kinya ndeguro ya Kenya iriyo. Thank you so much nonto bagutugwata mbaru for 10 years na tupatane Sunday. Are you ready for Sunday? Keri potrande to Weru reakwa rieto ni mutuge kare atongeria kiama na baraba usoiti mwanya na kiama kia DCP rwarinde bakinyire ntereche wa munyoro mutio kumutongere wa kiama kia Rigathi Gachagua kiaria wite manto eraya tiwita boya Meru irio mpithukiro cha maitha ni bati kuthirwa akiwa Meru ni mucio wa DCP na bakayukite bionde ya Meru kuma MCA witia itikio ngavana Edwin Katobu na ripoti. Akiari nyuma ya kuriongero kwa mushi ntereche wa munyoro kaunti ya Nyeri nema mabatongeria na kiama bake make DCP kuma kaunti ya Meru na bare maudhio jao jone ni kurika kunganiro ija moja mantu jaraba kuona jate gwita bwega kwa mushi kaunti na eje Rigathi Gachagua nari mutongeria wa kiama DCP nona kete kurega nane na endekithia kwa garwe rais kieni kia ndege na kieni kia muchetho jwa ngofu ntereche Meru akiuga ni ntubite na bataburukire mu Meru thai. People of Meru do not need a state lodge. Is a luxury that they are not interested in. The people of Meru do not need a golf course. Those are luxuries and they are not a priority for the people of Meru. The people of Meru want water for irrigation. They want good roads. They want good prices for miraa, coffee and tea and milk. They want good hospitals. They want a good environment to do farming and to do business. Ariuga boko makani mono ni atijaja reta na mre rungurwa PSU mito getonga mugambi na umete kaunti na eje ya Meru. Cannot be used by Ruto to destroy home, the livelihood of his people. So we are calling upon President William Ruto and his fake deputy to abandon this issue of putting up a state lodge in Imenti Forest. Completely. And if they want to put up a state lodge, they can put it up elsewhere. Because this is not a priority for the people of Meru. Ajange jareka Gachagua na ora wari munini wa rais ya rereti ntoto chegi okaria na wakibwa anto agweka ajiba murimo jo Ebola county ya Laikipia. I'll have no alternative but to call upon the people of Meru to defend themselves. Yes. Because if their government cannot defend them, we cannot afford, we cannot allow these killings to continue. These killings must come to an end. And I'm telling the fake deputy president to be very ashamed that he claims to be our son, yet our people are being killed like chicken. Our livestock is being stolen every day when he is busy with the helicopters, bribing people with rice and beans and money for Ruto's re-election. We have every reason to believe that this Ebola center is a strategic plan by William Ruto to wipe out the Mount Kenya community and more so the people of Meru and Laikipia. Muthia buru ariki na kuga jake make DCP baibangite bwega buru. I want to assure our aspirants that we shall have free and fair nominations like we had in Kalau. And we want to tell all new aspirants they are welcome to the party, the more the merrier, and assure them there will be free and fair nomination. Antonia Ntoto Weru TV, ni Edwin Gatobu. Akiama na wati baruba kiama ke PNU itene mwanyari warine bambirite musafara yo kiama kio narapa wetu ni muchui wa hitiki ya urais na kiama ke Jubilee Daktari Fred Matiang'i
iri ndionga mwanya ntere Kagaene Mikindori Kenja Ruire na Isiolo bakiarine bonekete kwa thirikari mibwena kumeneria urithi bwayo misafara yetana mbere mwankantu kwa Jumatatu ya kiumia twitite. Brian Kimathi aina ntetoi. Ni musafara jwa kiama kia PNU gitongeretwe ni urio guchwa giti kia ugavana ja kaunti ya Meru ni Peter Gatirao Munya agwete ugeni Fred Matiang'i na kiama kiawe kia Jubilee. Tukwembere bakiambiria Kagaene Tigania West na areba iri baba bonere kanyaga kwariria kariba ntereu Munya akionekana kugwata Matiang'i mbaru kire giti kia uraisi ni kire akuga Ngugi yawe ni jekene na bakaomba guitaniria Ngugi. Sini mchapakazi. Basi tunataka huko juu kiti ya president uwe na mtu ambaye ataweza kurekebisha Kenya ndio Kenya iweze kuenda mbele. Sawa sawa? Na arena kumatianya arombere anto gwika thiri na kugia ngwataniro kinyaka gitaka kaka siasa. Nawaomba wananchi kwa sababu wakati huu tumeanza mjadala wa uongozi wa nchi yetu. Tufanye hivyo kwa njia ya heshima, kwa njia ya amani na kwa njia ya kukaa pamoja. Teresia Mikindori atongeria baba bakegia gitari rio mora kwariria kari nyuma ya kuringirwa gituma ni muingi. Wewe ambia hao wakimie. Sisi hataki wimbo sasa. Mukimie. Sawa sawa? Nimesema mkimie. Nani? Ili mkutano yake. Wewe kama musafara juu kinyire kinyake anjae na aria Matiang'i amenererie kwaga gukaria na wamba bwandithia akiuga thirikari batere gutegera wakibwa kambe anjeshi bure untu bwa gitumi nkurukia wakibwa nyombe ya rais Meru nawe Munya kumeneria gweka kwa ajiba ebora ntere cia Laikipia. Badala ya serikali na mheshimiwa rais wetu kufikiria kutenga shamba kutoka Mount Kenya Forest kujenga State House, si tujenge kambi ya jeshi hapa na tujenge kambi ya GSU hapa ili wawe ukuta kati yetu na wale ambao wanatuibia na wale wanaharibu usalama pande hii. Sisi tumekataa kuletewa ugonjwa wa Ebola pande hii. Wale wako na hiyo ugonjwa wakae huko DRC, wakiwa wa Marekani, wakiwa kutoka wapi, wakae kule ugonjwa iko. Huko ndio quarantine. Gitari rio moria kwaria na anturi gicokera kairi ntere cia Ruire na aria muingi jonekanire kuregana na mucemanio juju. Bakirikiria Isiolo na aria nkuruki bameneria makarika jagasagasa micemanio yao. Eti mtu anataka kutuzuia sisi tusikuje hapa Isiolo. Mnafikiri hiyo ni mambo mazuri? Tutakuja hapa Isiolo, tumefika hapa na nataka wajue tutarudi tena na tena na tena na tena. Kiripotela Nteto cia Weru TV beta Brian Kimathi. We Brian katone kanya kambere gakunoka tuicokere ni rondo rowetera PNU tere chemawa. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Antobati non tuire bwao ija mutejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo kabubanine nanande meri eri kankroki moroto jora mekinyankroki Weru TV negociaro kairi nakirigociaro goko kwena tojo mwanya tutudongi to wiki kithurano kijite na kinyanyuma ya kithurano Phineas Imana tukoria barabari utongeria nebiro birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa Kingeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinya gigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ori gutondoka
Mutembei Edward aramisi chonde etaira makurungune ja power ku kaithangike muno uju nwe muthonji wa mwerekera jogi siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi agakuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya uju akarongika matha na kiume gya kwaga gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa Kithenji agakuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikiambiria ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe iji tinte twake eje inkoro ya Kiremara ichwa Keja na gukuruka miunda nyarye gukurukira baria bejere mbrejetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera toro kumakireo ende narua tokuruguria yukuririyeru riori kithwa ndigurune kugaruka o uria kugukea no rurijo rweru rukomejukia na komithonga nyokuruki ndira mugetu jongo gikagita kainge mono na yiyiri tore akwa ankwenda kunenga kintu kirere onandi manto ya meru inya endero muzetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojura uremi rugo Kenya atukuria ontore bobo ajakiri Wairu TV. Ni Jumatano cionde kwambiria thaa 2:20 cia ugoro aja ndene ya Wairu TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele wa Kithenji ogakorokirwa I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokuraga ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins
ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. East Africa Pentecostal Churches, Calvary Abundant Life Worship Center Meru, bawatanirite na Meru Jordan Hospital. Ibakubo watogeni kire mubango jwa kweja na mautungata jogi mabamwere utheri Jumamosi tariki 6 mweri jwa 6 mwanka jojo kwambiria thaijire chiaro kere mwanka 10 chiogoro. Mautungata maria bakethirwa bakeja ni general consultation, lab services, utungata bwa magego na metho, physiotherapy, orthopedic, ithimi bya HIV na screening ya kansa. Utungata bobo bukaejanirwa kianine ya kanisa ya Calvary ire 300 meters wa kurukage Antune Market akuwe na Western Bypass ndagachene ya Kathita. Kumenya Mount Nkoroki aranire na Bishop Geoffrey Muthenja ukurukira namba 0731 630 997. Bwinthe ibo watiogeni. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harwa tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijire na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 1:30 ciogoro. Na chiontuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijire na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 2:30 ciogoro. Na yontuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Mumobakari interese mwa batongeretwe ne mukarite wo Samuel Komene bumirite kuwato wene ndiunga yake amake PNU ntereu bakiaria bawite atongeria board gathi Gachagua, Fred Matiang'i na Peter Munya tibo atiweni ntereu bonene kenda barandiria na Kari Dennis Mugendi aina ntetwe mucione mawa ikomwe kwirigiritwe ndiunga ya tongeria bare utererwaga na thirikari na Kari nabo bariuga ibabagwete ugeni bekite wirigiro bonene kiri Gachagua muririgiti kira isi Fred Matiang'i kia ungavana Peter Gatira Munya wa seneta miungi na tongeria bangi na ngweretwe sana
nonto twena kachagwa ageni baba ngibe yete mawa Friday tobeterete boya kwanza munya katira o gavana wetu uratuteta wokeria neguru mawa yendele nonto tomwendete muno atwena seneta wetu aletwa miunge mtarajiwa ni coming. Tunashukuru agwetha opposition ni akinyire Meru County abwe Meru County uratiche munya no muntu kandi ayogie karamu na karatasi anjire kwandika manto ya munya ukumire 2013 kotare thirikari ira yatonyere etare obisi etare ngare etare kinyampi munya are wukuba ejere arathondeka interview byonthe kuma munya umire 2013 mwaka 2017 tutaona maendeleo yange ya munya twetaira ibi tumete munya twetera 2022 twetera ora yakuya nende twakorita nyumba eku oye wichekera kembaloti yake wachoka kamame kura twakoringira oreta ndene tiga ou mukarigiti wa PNU mawa riuga ni bagwete riboti yikuri na njama ibange ni atongeria bangania ya kwaragani misemanio indi bubutemakania kwiritu muno nto bwa munene wetu Peter Munya kuturetera the United Opposition yonthe ikugwirikana kwina timu ikubangwa cia kuthangarania mucemanio ya opposition lakini kutena thina bwa kaba tena ngwenge kuruta pedha bakaomba wanaweza panga lakini tutajipanga pia sisi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, County ya Meru. Tuko inkai nyuma ya karintere chakariye kwandamana nontubo wa Kibwanda mtere ubakiwa batoru maoniyo nende mbunge wa ntere Daktari Kanywithi Mutunga na kinjite kwarandiria na Karibau akere Mutunga wete mantu ya mwejera bakwenda yakayukia kanya kanene mbere yelikithwa indi achiumia kenda kumbanira mantu ya Yondega aina riboti. Nyuma ya Kariba kuma ntere cia karie giciko bunge atigana wes bimethika ibithiru kwa bandamanite nonto bandamu yaka wakathimani karo bakiraga nane bakiwa batauritwe maoni na arabenda mu bunga untu kuna John Mutunga omba kwegwa agikinya untu kwa bathikire kirero kiao ende muthenya we muthe mu bungo yo na ikinyete na kuthikire matheta mama na arabatarire tito mwanya bila biatemete barudha maandamano amu. Nasema ni ya kwamba kama hii ndamu imepatikana atuikatai mwakurea ndamu inastahili mtu wa Karie apate maji kwa hii ndamu, mtu wa KK apate maji, wa Mande apate maji, wa Miadheni apate maji. Ingeto ibatianie mwena tuimbe ito ananue atuare itegege wako wa kundua rukaringwa wa itekarie primary aramdani ukora kanara kosame otobore rogo akunde mozangene rogundo mwile rogundo karie rogundo KK rogundo Mande rogundo na kambo rogundo na dene totawo bange bakanywa enduba kenywe tonywe akibachokere mu bunge uyu John Mutunga na berete kuigwa matheta mao na mamo makaomba kuigwa makingwa ende manto matiombeka kumania na mitaratara ya muruterengo wa thirikari otego otekare ka karone atia otonto bobomo no tonto bodaiki toenda tokarende nabo aro ro toya ko rada munera loika ko mwera ko ko mutogo tu ko jorongi edito de ile project ira lakini project yetu to ringi na pasona rile kwa mno orieta rere za benabi karone atia bejiri ro dai nano mangatira ne ume werune no mwanga wende de rwe itagi ne euro na kwenda pipe ya kwenda mbele reko umba au no mangato de project inge ya kwa sambaza reko reko bravo ukaya kuwa rero kijerewe tito ito kuna kundelene rwe ito kukundi kaza wajombe zingeja kwa weta atia lakini rero re araro to ne right to rero kia community dikunja do udikunja wenye wabu umawe tarate ite kwindi ne reo twende kandivitie jadi kare andikara bara kare to itire asa ikiara lakini rito dio tu iko na kwenda tena tamuti ana muntu na antu bako bobisi hello kenda kwa tamu save now kone kana beta balie bonya bundoza ya kumira ende kinyanzo arabu weta ada ayo
kosti shanara na kosti chanare ko no ndore rote akunda kuruita no ndara ruike kundukungi. Kiripoti na cha Weru kumanteri jekari gicigo bunge tigane West mbeta wa John Thiga. Raimba mbira kuma mwiri oyo nyambene ne bomurite ngavono Meru mutuma twethingia na kumwira bunja kamiti irekirite ya kubangira mira bakiare bogwite baita koti Jumatano ya kiumia twetite kwethira tithira hayukubunjia kamiti u irekite amwe na mbondi ya kwarire mantu igimira. Dennis Mugendi aina ripotie. Oringi atongeria barimi na biashara ba mirabi amene mwanya rungune rwa Mira Cooperative Union nibo kiririte ngavono wa Meru mutuma ntwithinkia ni onto ba mubango jo kuthithia cooperative ingi wamwe na kamiti antu bakunungunirwa mantu neyegie intobia mwingi to society ya kumatigania Mira Farmers and Growers Society Cooperative Society tigania East na tura affiliated ke union na tiga twambiria mantu rwa union ni ambirie gita so batu bana ngavana katuguriara atire mantu ya karwande ya kabwethua na mbiro ere ara ya ngo state kwa union ni ekethira ena societies shire rungu yayo in collaboration with the county government kende ime ago itethia mutaratara wa Mira mbere ende union yote na kuhusishwa na sheria ici andikia ako na page 9 chapter 6 clause 3 anto wengo mbona ngavana kinyongo we na mbiro we etothomio ende kethira union ne andikio ri ne union yengereko na botu ichie Kimera ketha ne area union ne imwe ena societies Kithumba ketha ne kawa union ne imwe ena societies Kithumba ende Mira ni union yeyo ya formula kuma 2019 nara weta mbere atu aturuari twatongera kuma Igembe North ba society Igembe North Igembe Central okona tongeria ba society chionde ibata mwankaburi ute muntu uri ano ntuboke wengwa turi ano ntwakwariria sheriko loketwe na bora union batigurita ngwe kwene ire motu ekirabia Mira bigario nyambene twina muntu weto Karuiro tutukira tukiwa twina muntu weto Mantele tutukira tukiwa twina muntu weto Toba Okiengo antu bo bonze na bamunjure babaria Nairobi bakarete mbekatero bau bonze na balawi bau atonina Mantele batibo kiari Mira nkauri ngavana atere onto otha ayo kobwethia eti ni mandate yaku na power ku utara kamiti lakini ki utara kamiti kau kanya kama automatic ikaya ni kuma ke union watire muntu union atigwo kinyomo ni untu baije ni mukana jo gwita kotini kiumia kijite ko twakinya Jumatano tutakarende tweke karo by Thursday twaita kotine turwa meshire chonde mwanga koti thigire ni ontu wa number 1 otiebwa tomba kotia ni aremi bare waithina tukiona na kuona sheria ria bateto batethia na chegeri ikolokete county assembly etio kinene tukaria atongeria union no karende na bautwe na sheria ile kirwe na kwenda marekebicho turekebiche kenda sheria cha mesha taboya murimi Mira faindika nonto arima Mira barethina bwana gabana murimi Mira ruara atiba kuri afisi nonto bakwethira Mira na ile thoko kathoko kakati niko kakobangirwa kate ocio babaria Nairobi bendera ukarenja ko tumanda kwera atire bado tokiarira se torea member ba union twakwera atire manto yao karea obarita na weta member bonza bare ba union bado totena imani na owe no bere bate buela kuna bate kobwela nonto bamwe bate menya manto ya Mira na bate menya mana ya Mira. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Njira imwe ya ukiria michetho MC wa Kiru na arima kena murogoco na ete timu mwanya intobe michetho kenda kubaguna akiari MCO wite michetho ni tetha cia youth bonene kiri kunisia mantu atibui muno kiri kunywa ndawa cia kulebia Gakimutegi na ribotie. Achethi ba timu chionde irire kiri wandia Kirua na ariba mukirite uniform cia guchetha kuma kiri MC wa wonto gukuma kena murogoco akiari MC oyo aruga gukiria mubiri gintu kia bata mono kiri ntu kembethe nonto mubira no tethagia nthaka kwebukana na mitugo mithuku gavana nwe wa nambiririe county league na untu bobo ibwa ibutumite kinya batu tigwa twi encouraged
na ndikenda kitire sports ka cascade Rwanka in the world level na nditukomba kugurira ana baba uniform na rwe tukubaretera uniform all the teams na kinyaba go express kuga next time banda mibira na iria ngekira manan kenda next time tuona tubaretera mibira itukumenya riria ana baba kwa mbise rimwe bomba kutinda bakikwata yaciari bao ngugi na unja indi baumira ogoro bakaindo bathithia mantu bethira bakithithaia mantu ja tebui itugaga haindo mind is devil's workshop lakini bauma na ara beca kuchetha mubira juju nukuona bakethira bembise bakiuma guchetha mubira ibanogi na ndi banenja na arachethi baba bachokete nkatho cha mwanya kirima kina murogocho na bakiromba gutetheriwa nkuruki na atongoria babu bangi hamwe na antu bawendu wega so itukwira mheshimiwa wetu ibwega no ntuba kuthuganiria youth kana young generation no ntu aja twinenya timu yari twina timu thaka na itukuga na aruo te timu era nete na uniform na itukuri nya bangi parabe na u ura wina mubira jwawe na rete ura wina boot chiawe neje aezane kuga na thari mo sana nevendre kuthobe na wetu bobo kwetha gutetheria teams gutetheria vijana na kenda na tutumba kunacha vijana KVN na narea na ikenda tumba kuthira tuna time njega ikenda vijana bomba ku avoid ku abuse drugs na tuna time njega kinya ku build our society na tukone nyako tegera side are agotowa uniform na nyabacho to feel included na team inge chana umagi shikombunge kia bure nkiripotera ndeto chia wero ni ukambitaga ki Mutegi. Waki hauno to kinya muthi wa nteto chewero guchokere nkatho no tubugo dawatanirite na badwi na katho chemwanya kire barabonde pakinya ndirite nteto chutuko borware monaitwa mathithi ukari Purity Richard nani Mutembe yedwa. Good night and God bless.